Mpendwa wa Bwana, mjambo. Tunakusalimu sana na kukaribisha katika somo letu la leo linalosema, je, una mchungaji au unatangatanga peke yako? Katika maisha tunamtambua mchungaji mwema na mchungaji asiyekuwa mwema, kwa sababu mchungaji mwema yeye halali kamwe anapoona ya kwamba adui anazunguka, dubu au simba au chui. Wakati wanazunguka, yeye hawezi akalala kamwe. Kwa sababu hiyo Yesu Kristo anasema ya kwamba yeye ni mchungaji mwema, na anasema katika kitabu cha Yohana sura hiyo ni ya 10 shahiri la 11, anatuambia ya kwamba yeye ni mchungaji mwema na anatoa maisha kwa kondoo zake. Na hii inaonyesha ya kwamba katika maisha yetu Mungu anapenda tuendelee tukawa na maisha mema. Mungu anatukusudia tuwe na uzima, na katika maisha yetu Yesu Kristo yeye hapendi atuone tunapotangatanga, atuone tunapolegea, kwa sababu anapendelea tuwe mikononi mwake. Na ndiyo maana shetani yeye anazunguka ili aweze akatumeza, ila Yesu Kristo yuko upande wetu. Mungu yuko upande wetu akiwa mchungaji mwema kwa ajili ya kutusaidia, kwa sababu Biblia inatuonyesha ya kwamba mchungaji mwema anatafuta kondoo wake. Hata mmoja miongoni mwa kondoo zake akipotea, yeye atajikaza aweze akamtafuta. Ataziacha kondoo 99 huko ili akaende kutafuta huyo mwana kondoo aliyepotea. Na huyo kondoo aliyepotea ni wewe, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Luka sura ni ya 15 shahiri la 4, anaonyesha ya kwamba hakuna mtu yeyote au mchungaji ambaye kondoo wake akipotea atamwacha, ila huyo mchungaji mwema ataacha hizo kondoo 99 ili aende kutafuta huyo kondoo aliyepotea. Na atakapompata anamshika, anamtia kwenye bega lake ili kuonyesha upendo wake kwa huyo kondoo. Na ndiyo maana katika maisha yetu Yesu Kristo pia anapokuwa mchungaji wetu mwema, anatualika ili hata kama tumepotea kupitia dhambi zetu, kupitia sijui mambo gani, yeye anatuita, yuko njiani kwa ajili ya kututafuta ili tuweze tukawa mikononi mwake. Na kama tumepotea kupitia sijui dhambi namna gani, umetenda mambo mabaya, sisi sote si kwamba ni wakamilifu, ila Mungu anatualika na anatuambia ya kwamba katika maisha yetu tuwe watu ambao tutajitambua ya kwamba tumetenda dhambi, na yeye anatutafuta na anatuita, kwa sababu Biblia inasema ya katika kitabu cha Yohana sura hiyo ya 10 shahiri la 4, anasema ya kwamba kondoo wanajua sauti ya mchungaji, anapoita hao wanamsikiliza. Sasa sisi wanadamu mara nyingi tunasikiliza sauti nyingi sana, kwa sababu tunafuata mambo ya WhatsApp, tunafuata sijui mambo ya woga yanatutisha, sijui maisha, shughuli, kutafuta pesa, na haya yote yanaacha hatusikii sauti ya Mungu. Na mchungaji wetu anasema nasi kupitia neno lake, kupitia akili yetu, kupitia sauti iliyo ndani mwetu. Yesu Kristo anazungumza pamoja nasi, hata pia anazungumza nasi kupitia Sabato. Sasa swali ni kwako, je, wakati mchungaji wako anapozungumza nawe, je, unasikiliza sauti yake au unasikia tu kama ni mgurumo ya mvua au sijui fujo fulani? Yesu Kristo anakualika akisema, anapozungumza nawe, anaposimulia nawe, uweze ukasikiliza sauti yake na uweze ukatii sauti yake, kwa sababu yeye anapokualika ni kwa ajili ya kukusaidia katika maisha yako uweze ukawa na maisha mazuri. Anaweza kukutolea siku zijazo zilizo nzuri, anakutolea tumaini katika maisha yako. Ndio maana kama umepotea kupitia mambo
mambo ya namna gani, yeye anakualika ili uweze ukawa mikononi mwake na aweze akakutolea maisha mingi. Mungu akubariki na Mungu akusaidie ili uje kwake kama wewe umepotea, kama una pesa ila hauna amani, kama umekosa amani ya roho. Yesu Kristo yuko hapo kwa ajili ya kukusaidia. Mungu akusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amina.